Nyuma yuko nkomeje gukurikirana ibijyanye n'uruzinduko rwa President Félix Tshisekedi Chirombo utaritabiriye gusa umuhango w'irahira rya President Yoweri Museveni, ni umuhango uri kuba aka kanya ndimo kugezaho iyi nkuru ku munsi w'ejo hashize tariki ya 11 Gicurasi hanabaye ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi biza no kurangira hasinywe amasezerano ajyana n'ibiganiro byari bimaze iminsi hagati y'amatsinda ahagarariye ibihugu byombi. Ni nyuma rero y'ibyo byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize hanze itangazo rihuriweho rigaragaza ibyaranze uruzinduko rwa Tshisekedi ku munsi w'ejo, ariko kandi ngarutse kuri uyu munsi nibwo President Yoweri Museveni aza kurahira, ndetse abakuru b'ibihugu batandukanye bo mu karere berekeje i Kampala. Abonye nubwo ku ikubitiro barimo President Félix Tshisekedi Chirombo, barimo President w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba barimo kandi President Samia Suluhu Hassan, ni mu gihe kandi Salva Kiir nawe yahageze ku munsi w'ejo. Abandi bakuru b'ibihugu rero bo bakaba berekeje muri Kenya aharimo kubera inama y'ubukungu. Abo nabo barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse nyinubwo na President William Ruto baza no gutanga ibiganiro uyu munsi. Ni amakuru nkomeza gukurikiranira hafi. Reka rero noneho nerera amaso muri ritangazo ubona aho ngaho imbere yawe, turebere hamwe ibyo impande zombi zagezeho ni nyuma y'ibiganiro byahuje Museveni na Tshisekedi. Nkuko bigaragara aho ngaho imbere yawe ni itangazo batangiye bagira bati itangazo rihuriweho ryasohowe mu ruzinduko rwemewe rwa President Félix Tshisekedi Chirombo muri Uganda State House Entebbe kwa 11 Gicurasi 2026. Icyambere ngo ku butumire bwa President wa Repubulika ya Uganda Yoweri Museveni, President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'umunsi umwe rwemewe muri Uganda tariki ya 11 Gicurasi 2026 muri State House Entebbe. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru byabanje kubanzirizwa n'inama ya 9 ya komisiyo ihoraho ihuriweho hagati y'ibihugu byombi yari yabereye i Kampala tariki ya 8 kugeza ku ya 10 Gicurasi 2026. Iyi nama yahuje abaminisitiri ba guverinoma zombi, abakuru b'intumwa za diplomasi ndetse n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye, hagamijwe gusuzuma aho ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bugeze, gukomeza gushimangira umubano w'amateka n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Bakomeje bagira bati aba bakuru b'ibihugu kandi byombi bagiranye ibiganiro byibanze kandi ku gutanga umusaruro, bikomeza no kwibanda cyane cyane ku mutekano n'ingabo, kwihuza mu by'ubukungu ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo. Naho gatatu ngo ni ku bijyanye n'umutekano n'ingabo, ba Perezida bombi bashimye intsinzi y'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho cyane cyane operation Shuja, ni mu kurwanya no guca intege imitwe yitwaje intwaro ndetse no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bongeye gushimangira ko ubufatanye buzakomeza kandi ngo bukagaragaza ko bashyigikiye gahunda y'amahoro iyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, banibutsa inshingano zabo nk'abayobozi b'urwego rushinzwe gukurikirana amahoro mu karere ROM ndetse n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Icya kane ngo ku rwego rw'ubukungu abakuru b'ibihugu bashimye cyangwa se bishimiye intambwe imaze guterwa mu mishinga y'imihanda ihuriweho hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane nk'umuhanda Kasindi Beni Butembo. Bakavuga ko ufite uruhare rukomeye cyane mu koroshya ubuhahirane ndetse no guhuza abaturage b'ibihugu byombi. Naho rero ngo mu rwego rwo kurushaho gushimangira ukwihuza kw'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, bategetse ko hakurwaho inzitizi zitari imisoro zibangamira ubucuruzi, ndetse hakanoroshywa uburyo bwa gasutamo ku mipaka ya Mpondwe ndetse na Gori. Banategetse ko ibiganiro byo gukuraho visa hagati y'ibihugu byombi ko byihutishwa, hagamijwe ko mu mezi 3 ari imbere haba hamaze kugerwa ku ntambwe ifatika muri iyo gahunda. Hanyuma ku ngingo ya 5 bagize bati kubirebana no gukurirwaho visa ku baturage b'ibihugu byombi, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashimye guverinoma ya Uganda ku cyemezo cyo korohereza abaturage ba Kongo ni mu bijyanye no kwinjira ndetse no kugenda muri icyo gihugu mu bwisanzure. Guverinoma ya Uganda yari yatangiye kandi ngo gukuriraho visa ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2024 nkuko byari byaremeranyijweho mu nama ya 8 ya komisiyo ihoraho ihuriweho hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ku ruhande rwayo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje kwihutisha gahunda zo gukuraho visa
ni ugukuriraho viza abaturage ba Uganda bitarenze tariki 31 Kanama uyu mwaka wa 2026. Ingingo ya gatandatu ngo abakuru b'ibihugu kandi banaganiriye ku micungire irambye y'umutekano kamere usangiwe mu gice cya Albertine Graben harimo n'ibiyaga bya Ruberi ndetse na Edouard. Bakaba baraganiriye kandi ku mishinga ihuriweho mu rwego rw'ingufu, petroli na gaze ndetse n'amashanyarazi ahuza imipaka y'ibihugu byombi hagamijwe guteza imbere izo gahunda zijyana n'inganda. Bakaba barashimangiye akamaro k'ubufatanye mu buhinzi kugira ngo habeho umutekano mu bikorwa byo kongerera agaciro umusaruro ukomoka ku buhinzi. Ingingo ya 7 nguru ruzinduko rwasojwe n'umuhango wo kugeza ku bakuru b'ibihugu ibyavuye mu nama ya 9 ya komisiyo ihoraho ihuriweho hagati y'ibihugu byombi, harimo n'isinywa ry'inyandiko nyinshi z'ubwumvikane n'amasezerano mu nzego zitandukanye ziri mu bucuruzi, ikoranabuhanga, mu itumanaho ndetse n'isakaza bumenyi, ubukerarugendo, ubwikorezi ndetse no gushakisha yewe rero no gutabara abantu. Hari imiyoborere ya serivisi za leta n'ubufatanye hagati y'ikigo cy'Ubugande gishinzwe zone franchise ndetse no guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga hamwe n'ikigo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga, iterambere, ubuhuza ndetse no guteza imbere ubucuruzi. Abakuru b'ibihugu byombi bakaba barategetse abaminisitiri babo gushyira mu bikorwa ako kanya kandi mu buryo bunoze amasezerano y'ubwumvikane yasinywe ndetse n'imyanzuro yafatiwe mu nama ya 9 ya komisiyo ihoraho ihuriweho hagati y'ibihugu byombi binyuze mu gushyiraho komite ihoraho y'impuguke z'ibihugu byombi. Ingingo ya 8 ni uko ngo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi Tshilombo yashimye cyane Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Museveni, guverinoma ndetse n'abaturage ba Uganda ku buryo bamwakiriye neza we n'intumwa yarayoboye. Perezida Yoweri Museveni kandi nawe yashimye mugenzi we ku ruzinduko yagiriye muri Uganda, avuga ko ruzakomeza gushimangira ihuriro ry'inyungu mu bijyanye n'ibihugu icyo byose bihuriraho ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Hakaba haratangajwe kandi ko inama ya 10 ya komisiyo ihoraho ihuriweho hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho yo izabiranga Kinshasa muri Gicurasi 2028 ku matariki azumvikanwaho binyuze mu nzira za diplomasi. Basoje iri tangazo rihuriweho rigaragaza ibyavuye mu biganiro byabo bombi bagira bati bikorewe Entebbe tariki 11 Gicurasi 2026. Ni ku ruhande rwa Repubulika ya Uganda, John Mulimba ni minisitiri wa leta ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga n'akarere, naho ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Floribert Anziruni nawe nushinzwe ibijyanye no kwihuza kwa karere, ni minisitiri ushinzwe ibijyanye no kwihuza kwa karere. Abo bombi nibo banashyize umukono kuri iri tangazo rigaragaza ibyavuye mu ruzinduko rwa Tshisekedi Tshilombo ubwo yahuraga na President Museveni.